اینش گذاشتند رئیس جمهور و یگانه برنامه اول خود همین است که کورپسیا را از بین بردن. این می کورپسیا را خیلی از بین برای گفتیم میتونش دست سود همون سودیا خود چو کورپسیونر باشن که آخه همه میورا ما همی توزا میکنم آیا لاویورا توزا میکنی وقتی که همی بالا که خودش که ندزدید گفتی همون گپو خودش که کورپسیونر که نیست باز هم از شما دعوت میکنم نفرایی که رئیس جمهور شوین، پرزیدنت شوین، وزیر شوین داخل بشین در این برنامه. من از شما سوال جواب میکنم و شما ان شاء الله کادرهای بهترین خواهید شد. خوب در اینجا برادری که آماده صحبت هستن من میخوام منوچهر جان میخوام که همون 30% دیگه که روزی نیستین همون 30% دیگه را ما دا بگم که کدام سوال مثال چی مادش ما روزی نیستین. امسال نشید میگم بیزنسی تو ای سال دیگه میشوه زیغ نشو میگه ای سال دیگه میشه. ما 4 کس یک پروژه گرفتگیم حاضر حکومت برای ما برای 4 نفر پول جدا کرد مبلغ جدا کردگیه که ما همون مبلغ 4 کس باید همین اختراع خودمون ببروریم اختراع خودمون باید ببروریم همین مالی که ما امرو برآوردیم در معاملات همراه ما حکومت سومون داد همه چیزمونا گرفت لیسانسیا کرد همه را اینا بگیرین شما چیزا ببرورین با معاملات ما کار کردیم با اویلگمون میتا زندگیمون رفتیم همه چیز خوبه در دیگر کشور یعنی در دیگر کشور نه در دیگر کشور. شما گفتین که میخواین سیاستمدار باشین یعنی با چی مقصد میخواین سیاستمدار باشین؟ آیا امین احساس شما کی در کردین که میخواین سیاستمدار باشین؟ بگذارید مثلا یک مرد تاجیک که میخواد سیاستمدار باشه یا اینکه چطور امین احساس در دل شما پیدا شد که میخواین سیاستمدار باشین؟ ما چی طور پیدا شد وقتی که در تاجیکستان بودم این چیزا پروا نداشتم فقط در سوهای خودم فکر میکردم که مثال ما 5 سال خوندم سوهای خودم دا میخواستم که همین سوهای خودم یک کاری را که گرفتم هم را با ثبوت برسونم. مثال ما 5 سال خوندم همین مثال همین چیزی ما خور نشوه. وقتی که بیرون تاجیکستان برآمدم دیدم که مردم دیگه خیلی زندگی میکرده سطح زندگی آدمو دیگه خیلی کار میکرده است حکومت ایجاد دیگه خیلی دستگیری میکرده جوانو را مثال کشف میکردگی را می عالما را پروفسورا را دستگیری میکنن انجینیرا را دستگیری میکنن این چیزا میکوان همه آدمو خودشون میکوان یا انجینیر که مثال همین یک ساحه را با قوت کنن که مثال در همون یک ساحه‌ای که ما کار میکنیم ممکن که ایما یک زواد دیگه ببروه با در اون زواد مثال هیچ کس نه 5000 آدم کار کنه اما خیلی یا میقپنم خیلی را یا سوال رفتی برادری عزیز سوال فهم همین چیزا من خواستم که همین چیز رفت مثال بعد ایستنده که اومدم دیدم که بدستگیری حکومت نمیشیده دست значит ما باید بریم ما 30 سالی ما رفته است ما باید برم حکومت دار شم ما باید در حکومت در سیاست خدمت جا کنم انا خیلی آدمو را بقپم که مثال همین دولت در خدمت بکنن امرو را نگاه کنیم تربیت کنیم از ما برآمدیم ایو استاتوسی که برآمدگی ما نه که ما میخوام که برم خیلی آدمو را دستگیری کنم که ایشان بتون با مردم تاجیکستان که یک سیاستمدار میتونه که انمی خیلی خدمت کنه در مردمش یعنی چی خدمت کردن میتونه اینا بگذاریم که سیاستمدار شدی اینا بگذاریم که کوشش میکنم که هر یک فردی که تاجیکستان خوند یونیورسیته صاحب دیپلم شد میتونه که با مردم خدمت کنه دستگیریشون میکنم در پارلمان میبرم گپ میزنم ای پیششون دعوا میکنم تمام کارا برای همین آدما را میکنم که مثال ببروی خدمت با مردم بکنه. او اکثریتی که دیپلم ندارن با اونا چیکار میکنی؟ دیپلم آدمی هست که دیپلم نداره و مثال زواد دا کار میکنن جای کار میومد
و مثال آدمی که کلا داره مثال او را یاردمچی میشن ما هم خیلی یاردمون میکنن یاردمچی دارم ما در قوای کاری در کار و قوای کاری ما میشن خیلی که مثال دوره سیوز بود یک آدم میرفت توکر نیستانک در کار میکرد یک کسی دیگه ستارست داشت در طوری سرش ستارستا داشت مثال کار میکردن اما یا قوای کاری ما رابочий сила ای رئیس در سومی بسیار میگرفت اویلکش بلند بود متخصصی کاری خودش میشوه هر آدم او شرنه او دیپلم зависит نمیکنه پتیوش نکابین رئیس 30 ساله پرزیدنتی کسته پتیو بود که اگه پتیوش نمیتونه برای در کالخوز سالخوز مثال در завод کار کنه میتونن فرق نداره ما نمیخوام که مردم تاجیکستان بیرون از تاجیکستان برای کار کنه در دولت دیگه فایدهش دولت دیگه ببینه ما میخوایم در وطن خودمون کار کنه آدم ما در وطن ما کار کنه قوای کاری ما اویلا که دستای نقطی مثال پنسیا بگیره آینده پیر میشوه 40-45 ساله میشه 50 ساله میشه 60 ساله میشه اویلا که پنسیای خوب بگیره اویلا که خوب قطعی کار کنه پنسیای خوب بگیره زندگی خوب کنه فرزند در طور سر فرزنداش باشه فرزنداش با تربیه کنه که بخونونه بپشونه مثال ای فرزند یا ممکن یگان علم یگان پروفسوری سوهای خودش ببره بو اما خیلی ازی پارلمان ما نمیکنن برای ما پیشتر گفتم که پیر شدگیان یا دیگه نمیتونن یا خوردن خوب کردن حساب مردم ما اویله گرفتن یک تاش دانش واز نمیکنن درباره استثمار درباره یگان چیز یا نمیفهمن نمیکنن که برای چی ما پس رفتیم پیش نرفتیم یا نمیکنن این کارا خیلی از سوال دیگر را مطرح کنم که این موضوع ما امروز موضوع ما ای دوستای عزیز به همه شما بگم که اگر امامعلی رحمان بمیرد در تاجیکستان چی می شود مثل ازبکستان یک نفر دیگر می آید او را کمک آزادی میاره با دیکتاتور شدن میگیره یا مثل ترکمنستان می شود یا اینکه اصلا مردم میخزه حق طلب میکنه این برادری که در اینجا با ما صحبت داره این میخواد سیاستمدار بشه و من میخوام کمک برای اون نفرایی که شاید احساس سیاستمداری شدن داشته باشن از نگاه علمی و اون سوالهایی را میخوام از این شخص بپرسم که برای اون دیگر اشخاصی که میخوان مثلا در این ساحه چیزی را بفهمن و یعنی فهمیش سیاسیشو بالا بره مقصد از این برنامه ها را بالا رفتن فهمیش سیاسی مردم است. برادری عزیز خیلی از موضوع دور نمیریم رفتین امامعلی رحمان مرد و مردم ما شما را همچون پرزیدنت انتخاب کردن اولین کاری که شما انجام میتین در تاجیکستان کدام کار است؟ اولین کاری که ما پیش سخت میقپم айбан коррупсияро мебарам полни айбан коррупсияро системаи маорифа полни тоза мекунам дар основани полни тозаш мекунам мо да кадрое ҳаст мо дорем одамои басавод дастои одама мемонӣ ки кор кунад ами якм сарнагун кардани аввали кори ма коррупсияро айбан ма коррупсияро ки айбан бурдӣ ҳами коррупсия айбан бурданаш чия тамоми фасоди ҷомеаро мевардорам суда метумаш пускай мардум худаш ҳал куна бигиранд ки дуздидай ки чӣ ко кадай давлата и қадар сол қафо бурдагия ё ҷавоб бояд биган ё мераванд дар наму дашт картишка мекунанд як аю савзӣ мекоранд меоранд мардума ҷавоб мегӯянд ба корои кардгишон ин ҳама хеле ҳар одам сиёсати худша дорад ман не судшон мекунам не тирмашон мекунам исправительни калона пускай одам корша кардан бигира мисол ҷуброни карги худша биспора ҳама хеле хисоротша дар чӣ ҷавоб бига дар гуноҳи худаш ҷавоб бига ин ёро мекшишон ёро мепарон ё айёи чинез чӣ дар дур намеравам ман якум гуфтам аввали кори ман айбан бурдани коррупсия инами коррупсияро бигзор ки инаш гузоштанад раис ҷумҳур ва ягона барномаи аввали худ ҳамин будаст ки коррупсияро аз байн бурдан инами коррупсияро чӣ хел аз байн мебара хай гуфтӣ метимаш дар суд ҳамун судяҳо худчу коррупсионер бошанд ки охир ҳамаям ёра ман ҳами тоза мекунам аялав ёра тоза мекунӣ вақте ки ҳами боло ки худаш ки надуздид гуфти ҳамун гапҳо худаш ки коррупсионер ки нестай ҳамун поён шанид ҳамун кора намекуна
کاری میکنه همون آدمی که همین کارکت میبری محکمش میکنی جوابش میدی همین ای وظیفه میگیریش جواب میگه ایموشست واشقتی جواب میگه چه خیلی کوز نمی خیکسته تو همین گناش در قبلش جواب میگه تمام همین هستن اوزی سودان همه میورا که توزا کدی همین سیستم میلیسیا که توزا کشید همون خودش استا همه دیگه توزا میشود دیدن که سیستم میلیسیا حقوقش کنی نکرد مثال حقوقش زشت کرد حقوق فرد یک فرد جامعه را مثال پایمال نکرد اما استا خودش توزه شدن میگیره همین چیزا در بین 1 سال بردن در کار بین پول میبریش این میبرویا این چیز شیدنیه تاجیکستان هازی با او ستاتوسی قفو رفتگی نیست که مثال ما را نتونیم برآورده ای مثال ای بالای خود آدما در بالای قم دولت آباد کردن که همه آرزو میکنه که مثال همونجا برا دبی برا تماشا کنه همه آرزو میکنه ما میتونیم دولت ما آباده دولت ما همه چیز داره ما میتونیم امیرا بگیریم با ایسر آباد کنیم میشوه خیلی اول کروپسیا دومین کارو چیه چیکار میکنی دیم سیستم معارف با قوت میکنم همین سیستم با قوت سوم جدا میکنی در معارف سوم جدا میکنی علمای با قوت تفاعل میکنی درس میتن میروان ای پاسی کارشون میشن معلم را نتورا همه را سخت میگیری میخونن اینترنت با قوت میکنی بیبلیوتکا را با قوت میکنی که مثال یاردم میکنی فینانسیرواد میکنی که مثال همه همو آدمایی که میخونن یونیورسیته استودنتا همه چیزشون مهیا میکنی بقوت میشود پول کجا میاری برای همه کارا دولت داره قوتی که یک معارفش با قوت کنه خیلی نواز همین رحمانوف مرد شاید که خیش تبارش ای ترس همش فرار کنه همه پلی تاجیکستان در خارج کشور ای در دست تی اگر همچون یک پرزیدنتی که نو حاضر رئیس جمهور میشه یک تاجیکستانی به پل میمونه از همین به پلی چه خیلی مردم میوراری مثلا از گفته است که میخوام کروپسیا را از بین به خاطر کروپسیا را از بین بردن باید که ماهانه مردم ماهانه خوب باشه که اونو دزدی نکنن سطح زندگیش خوب باشه که دزدی نکنه همه اینو پل میخوان همین پل را یک جا میاره خیلی بگذاریم نلو نمی شما وری پروگرامورا برادر جان دانمو تلویزیونی تاجیکستان کو 24 ساعت ایشان میتم همه ایرا کو با مردم میکشه امو چند قپولی بردگی همه ایرا میگیره میوریم شون ای یگان جونا میگریزنیو یا امید اگر مرد او سوخ رفت نکی یا انشالله که یگان جو گرفته نمیتونه دنیا مایدک نیست آخه میکوبی میویشون دنیا یا آدم گم نمیشه و هیچ وقت میوی آدم خیصت دیم بود معارف در سرمایه گذاری میکنی کتابخانه را ساز میکنی و معلمای خوب میگذاری خوب اویلو که دستوی نمیتی هم اویلو که دستوی را یک جا میومیتی با ما اویلو که دستوی را امی وقتی که مثال وقتی حکومت که کار کرد امی دولت خودش ریسورس داره امی امومالی افته کدسته کوخی با امی قدر مثال کروپسیونری امی امو اکروژایش خودش مثال یافته کدسته کوخی ما داریم ما زیر امو سیستم مثال الکتریکی داریم همه امو حسابی امیو حساب اسد میکنی ای بودجه دولت جمع میکنی بودجه دولت میگیری میکنی مثال یک نالوگی میکنی که مردم دا وزمی نغلطه همه امیرا حساب اسد میکنی همه ای سیستم ای کاری داره خودش امو همه ای اوفیسوی خودش دارن کارت که کدا بگیم همه اوفیسو ادارای خودش دارن همون ادارا همشون میان یک جو سگلسات میکنن یک جو گپ میزنن امی اچوت بخچوت یمی همش یک جو میشوه کو میویا بودجه دولت ای بودجه دولت سوم جدا میکنی امی پارلمان برای چیه که مثلا میگه سیستم معارف نه قدر سوم جدا میکنی ایش همه امی را پارلمان جدا میکنه از یک آدم کدسته یک سیمیا کدسته میکنیش پارلمان میکنه خلق потребности خلق نگاه میکنی چی فکر میکنن سوم معارف بود یکم دوم بود یا که معارف یا که سوم دوم معارف بود خب دوم سوم چیکار میکنی سوم گفتم که مردم مثال امی یک سردنی زرپلات میکنی
средни зарплата арзонӣ мисол ами ҳисоб ҳасад мекунӣ ки мисол як одам чанд қадар сум расход мекунад, як семья чанд қадар сум, ҳамаи амира ҳисоб ҳасад мекунӣ. Одамои мисол магазиное мекунӣ ки дар он магазино скидка бошад, мисол давлатҳои европоиро худат мебинӣ ку Россияда мисол ҳамаи ҷода ҳастае ку магазинои калон ки мисол ҳамон одамо мераи ҳамон магазинда скидкао мешава, ҳамаи ҳами чиза ҳисоб ҳасад мекунӣ, ҳамаи амира як моҳ скидка мекунӣ, мисол як ҳафта рӯзи скидкаҳои нархҳо мешавад, нархҳоро мефурорӣ. ҳами кор мекунад, система кор мекунад, дар инҷа миллион одамо кор меёбанд, кор мекунанд, ҷойҳои корӣ зиёд мешавад, ҳамаи ӯ бод налоги хичам месупора. мо ани кор мекунем, оила кани мегирем, бо налог ани мекунем. ҳамаи амира мисол ҳисоб ҳасад қатъи мекунем, мисол идораҳои худшон қатъи функсияҳои худшон қатъи кор кардан мегиранд. ҳами одамо ҳами Тоҷикистонда нестае ҳами чизо, то ҳозира нест, накардагиянд. خیلی گفتی که مغازه ها را گفتی مغازه ارزون میکنم، مثلا بنزین قیمته، گاز قیمته، به خاطر آوردن این چیزا همه چیز پل در کارای و همون بیزنسمن ها و همون تاجرایی که این کارا را میکنن اونا شاید که نرخ با همین نرخ این همی سیستم های مثلا همی که مثلا تمام بیزنس یک نفر گرفتگی همین چه خیلی از بین میبری، همی که مثلا همه نفر بتونه که تجارت کنه، همه نفر ایرا تو قیاک حسنه میتی، ایرا همه آدم میتی کدام قوتناکی داره میدرویا بیزنسی مثال سوزشواری میدرویا نفت، بیزنسی نفت دا میگذاره، مثال اوش میگذاره بیزنس خروکه دا میگذاره، ایرا دیگه همه طرفه میکنی، تو ایرا دیگه آدم وابسته کردی، اینم خیلی میشه مونوپولیا میشه. انا این مونوپولیا را چخیر از بین میبری؟ مونوپولیا را ای بین بردن مونوپولیا دستگیری کردن بیزنسمن ها. یک نفر میاد بیزنس پول زیاد داره، بیزنسمن ای میخواد که اینمی مثلا هم بیزنس آردا بگیره، هم بیزنس روغن بگیره، همه کارا پول داره، از قانون نمیورویا، در قانون کار میکنه، لوکش میتونه که همه این بیزنس ها رو میخره. انا موقعی چه خیلی مبارزه میبری از نگاه خودت اینا مثال. اگر قانون اکی نرушад نکرد حقوق مثال امو آدم که مثال بیزنسمن خوب که باشه چی با مو دستگیری نمیکنیم؟ دستگیری میکنیم، فرق نداره کدامش که اومد. و خیلی آدم میلیون تا دنیا که شده فیرما هستن، فیرما قطعی کنترکت میکنن، میدروین بیزنسمنای کلان دیگه دولت که مثال که تنچید تاجیکای ما انی بیزنسمنای خوب انی داریم در تمام دنیا، در امریکا، در اروپا، در روسیه، در همه جا کار میکنن. تا قزاقستان تا ازبکستان دولت‌های همسایه دا بیزنسمنای ما فایده‌شون از دولت‌ها رفتسته. ماشاءالله. همه می‌بینم. چهارم چیکار میکنی؟ چهارم امی سطح زندگی مردم خوب کردنیام. تمام امی مردم باید آزاد زندگی کنند. یک نمو کمپیر در بسویتی نشینه، خنکی در نشینه، ببروید برنده کنیشکای پنسیونریش در دستش دغدغه کنه. اینم خیلی میفوره مرا. همه آزاد باشه، کدام میره در دلش چی گپی هسته بگه امی حکومت دا پریاما в лицо. اینم خیلی ما پرزیدنت بگو چی امی 4 سالی که ما کار میکنم، امی 3 سالی که مثال پرزیدنتی تا 3 سال شوا، امی 3 سال امی دستای نکار کنی که پگه امی کوچه قطعی گذشته ستا باشه یک از نگرده یکون کمی بد نیست؟ گنده قطعی نگات کنه لبای 3 سال کمی بد نیست؟ امی 3 سال بس آدمی که امی بگم ما کار میکنم کو امی 3 سال دستاتش نه، با فکری ما امی 3 سال بس شه. 1 سال آدمی امی بگه کار میکنگی دا کو امی تاجیکستانی ما دا بس های. همه ریسورس داریم، ما نفت داریم، گاز ایخمون داریم، طلا داریم، سنگای قیمت بها داریم. ای برادر تاجیکستان دولتی بویه، ما همه چیزا داریم، ایخمون خاک داریم، آب داریم. دولت‌های دیگه ندارن، آخه بسیار دولت‌های هسته ندارن این چیزا را. سنگی ما را میخرن همه جدا. همین بایگری طبیعت تاجیکستان رو چه خیلی استفاده میبریم؟ مثلا همین بایگری ما کوه‌های داریم که سنگای مرمر میبرن. ایامو میتونیم که مثال برای آباد کردن همین تاجیکستان خودمون استفاده کنیم. تمامی زوادو آخه همین وقتی که همین گفتی همون چی انجینر که دستگیری کردیم، بیزنسمن دستگیری کردی، بیزنسمن انجینر قطعی میگیرن زواد ساز میکنن. خودمون بسیاری چیزامون کار فرموندگی نیستیم. هستن آدمو کدن کمن و به حد کمن.
конкуренция мекунанд, мебурӯянд ин завод қатъи заводиш конкуренция мекунанд. ман ҳамеша мебурам иш бо моли майда хуба бо устам хеле давлат пешрафтан мегира. вақте ки ҳамин дуздиву коррупсионерӣ набоша, фасод набоша, давлат рушд мекунад бародар. мошалло. боз ягон нафар президентшам ҳаст ку биёен ина Раҳмонов имрӯз мо ина не ман нагуфтам ман президентшам, ман мехоҳам ҳақ дорӣ, як заррача ёрдам кунам, ҳақ дорӣ, як заррача ёрдам кунам. ин ҳамуз мардуме ки дар ҳаминҷа ҳастем бародарои азиз, шумо метавонед ки ҳаминҷа хитон бигем ки ҳамин бародар чӣ гапш хато буд. ина шумо дар ҳаминҷа 100 нафар бинависен дар комментариёҳо. не ман мехоҳам ки бидурӯянд озод нам хеле гап зана ки бигӯяд ки не ҳамин бародар саводиш намераса. бизнесмен мисол одам ҳаматарафа савод надора. одам як саводи динӣ дора, одам як саводи дунёӣ дора. саводи дунёӣ чӣ мегӯям? китобҳоро хондагӣ намечи. ман саводи техникӣ дорам, ман одами техникиам. ман саводи техникӣ. ислом ман медонам, мисол ман камтар медонам, мумкин ки қадди шумо нафаҳмам. 5 вақт намоз ман худованд қабул бигардонам мехонам. ман мехоҳам ки мардуми ман озод зиндагӣ кунанд. мардуми ман нараванд дар границаҳо, дар хирникиҳо ози одамо азоб кашидистанд. ман намехоҳам мардуми ман чанд бор шикастагӣ. Тоҷикистона Чингиз зад, Искандар задаш, охи ҳама задаш, охи бурдан дар торику ҷош карданд. ман мехоҳам мардуми ман инам хеле дастойни зиндагӣ кунанд, зиндагии хуба бубинанд. фарзандои ман буранд. бародарон наиштаанд ки мошалло гапот маъқул шуданд. дӯстои азизе ки дар инҷа нишастаин, мо нав иншоалло суҳбата сар кардагим. ҳамин хеле ягон нафар вазиршав бошен. мо имрӯз мавзӯъ муҳим буд ки агар Раҳмонов бимрад чӣ мешава ва мо камакак дар ҳамун мавзӯъ камакак дуртар рафтем ва ин бародар масалан дар роли президент гузоштемаш. ман суолҷавобш кардам, яъни миллат мера суолҷавоб кард ки чӣ кор мекуна. ман бале аз зиёда аз 70% гапошда воқеан розӣ ҳастам. фикраш мераса бародара. ина шумо диден, шумо кадр мекунед мардам. ба худо кадрҳо зиёданд, шумо онҳоро намедонед. ин бародари азизи мо ки дар инҷа гап мезана, ина фақат овозша шинаисам, шуморам овозша шинаисем мисли ман, аммо инами метавонад президент шавад. чаро ки шумо тамаркуз кардем дар сари як Эмомалӣ Раҳмонов? имрӯз ҳар як аз шумо метавонед вазир бошен, имрӯз ҳар як аз шумо метавонед президент бошен. бародарое ки мехоҳед суҳбат бикунед, масалан мегзорем шумо дар роли ягон вазир, дар ҷои як вазир ман аз шумо суолҷавоб мекунам ки масалан ҳамчун вазири маориф шумо чӣ кор мекунед, ҳам вазири алоқа шумо чӣ кор кардан метавонед ва дигар суолҳое ҳастанд ки бо ҳамин суолҳо мо метавонем барномаро хуб бикунем, воқеан барнома хуб бишава. ки ман ҳозир аз ҳамин суолҷавоб бо ҳамин бародар розӣ шудам. ба хотири чӣ? ба хотире ки имрӯз мо тамоми дар Тоҷикистон нишастанд мегӯянд ки мо кадр надорем. мо кадр дорем. ина кадр, ин ҳамин кадрҳо зиёданд. ҳар як нафаре ки эҳсос мекунӣ ки мехоҳӣ дар сиёсат коре бикунӣ, барои мардумат коре бикунӣ, хоҳиш мекунам. ман суолҳои зиёд барои худ дорам. натарс аз суолҷавоб. дар ягон суоле ки надонистӣ мо инҷа меомӯзем. ин омӯхтани шумо ба хотири ӯ аст, дӯстои азиз, ки шумо дар оянда ҳеҷ вақт фикри ӯро накунед ки ин ҳукумат барои ҳамеша аст. шумо фикри ӯро накунед ки шумо ҳеҷ кор карда наметавонед. ҳар як нафарат эҳсос ки масъулӣ. вақте ки эҳсос кардӣ ки масъулӣ, кадрҳои беҳтарин пайдо мешава. худат як кадре мешавӣ ки дар оянда барои кишвар хидмат мекунӣ. иншоалло ба амр аз худо. нафарое ки боз ҳастен дохил бишен дар студия, линк дар ҳамҷо мондагиай, дохил бишен, суолҷавоб мекунем. ва суоли аввали мо ин аст ки агар Эмомалӣ Раҳмонов бимрад дар Тоҷикистон чӣ гап мешава, дар ҷош кӣ раис ҷумҳур мешава? оё ягон гапи оё мардум мехеза мегӯяд ки не, тамом дигар аз ин ҳукумат мо ҳеҷ чиз намехоҳем, тамом бираванд, инҳоро зиндон мекунанд, ё ки боз ҳам аз ҳамин шайкаи бо трактор омадагӣ бо тлешкашу, бо ягон тлешкаи гайдинби тлешкашу доранд, бо ӯ мешавад раис ҷумҳур. мо дар ҳамин мавзӯъ суҳбат карда истодем. дӯстои азиз, бетараф набошен. барномаро бозпахш кунен, лайк бигзорен ва кӯшиш кунем ки дар оянда, дар барномаҳои оянда аз шумо хоҳиш мекунем ки фаъолтар бошен, ки мо битавонем забони илма барои ҷаҳониён бирасонем, забони қалам барои ҷаҳониён бирасонем, забони фаҳмиша барои ҷаҳониён, барои мардуми хидмо, барои мардуми Тоҷикистон бифаҳмонем. имрӯз мо дар пеш як насли наве дорем ки он насл ниёз ба мову шумо дорад. ҳар як нафар чашмота ҳамита биҷиқ фикр када бораи ҳамин фикр ки масъули
مسئولی در برای همین کشورت انشالله که مشکلات کشور ما بود خوب میشه از بین میروند مشکلات دیگه نمیمونه در اون وقتی که هر یک کسی ما و شما احساس کردیم که ما برای کشور مسئول هستیم و هر یک نفر مثل این برادری که امروز واقعا میخواد در سیاست بیایه و برنامه‌ریزی هم داره امروز هر یک فرد شما میتونین که برنامه‌ریز باشین امروز هر یک نفر شما میتونین اینفرماتیک باشین امروز هر یک نفر شما میتونین پرزیدنت باشین و مقصد من هم از این برنامه ای است که شما آماده باشین که در آینده زندگی مردمی خود دست بگیرین باز هم از شما دعوت میکنم به خاطر گرم شدن صحبت دوستای عزیز داخل شوین لینک در همونجا موندگی از این استفاده ببرین و فکر عقیده خود بگین باور کنین دوستای عزیز یک نقل براتون میکنم وقتی که ارسطو یکی از پروفسورای معروف یونانی وقتی که یک درس میته مردم مقدر خوب نمیفهمن یعنی میفهمن دیگه یعنی زود فراموش میکنن اما بعد در خیالش میزنه که وقتی که درس دادی باید بپرسی ای مردم وقتی که ما سوال جواب میکنیم وقتی که ما در گرد یک برنامه در گرد یک موضوع چرخ میگردیم میفهمیم فهمیشم پیدا میشه در اون وقت ما میتونیم کادرای خوب باشیم باز هم از شما دعوت میکنم نفرایی که رئیس جمهور شوین پرزیدنت شوین وزیر شوین داخل بشین در این برنامه من از شما سوال جواب میکنم و شما ان شاءالله کادرهای بهترین خواهید شد خوب در اینجا برادری که آماده صحبت هستن منوچهر جان میخوام که همون 30% دیگه که راضی نیستین همون 30% دیگه را ما دا بگیم که کدام سوال مثال چی مادش ما راضی نیستین نه مثلا راضی نیستم در این باره که من راضی نیستم در همون جوابی که شما دادین شما تمرکز کردن در همون جوابی که مثال ایرا سرمایه گذاری میکنم ایرا خوب میکنم اون را خوب میکنم اما من قانع نشدم به همون فایز که من قانع نشدم در همین گپ شما که همین پل شما ای کجا میارین اینا مثلا نلاگ مردم خودش پل نداره اینا مثلا آیا شما در اینجا آیا میخواین گوش کنین برادر عزیز آیا میخواین که در آینده میخواین که سرمایه گذارا رو ای دیگه کشور بیارین آیا مثلا شما سرمایه گذاری در کجا میخواین سرمایه گذاری کنین همون پلی که میخواین برای مردم بتین همون پل از کجا میارین در همین باره میخواستم که کمی بیشتر شما رئیس جمهوری آینده صحبت کنین فکرها هستن خیلی میشه او مثال که این قدر که بایگاری که ما را زندگی بردگی در شوتوی شویتسارسکی بانکاشون هر یک تایی حکومتداری امروزه ما جا کده او را ما یک باره کشیده گرفتن نمیتونیم که استا اومدن میگیرن نه که باید مردمی ما اول مهنت کردن یاد بگیرن بسیار سخت مهنت کنن اوز ما در یک دولت اروپایی هم باور میکنیم به خدا یک زن کار میکنه مردا قطارش کار کنه میتونن مردای دیگه دولت ها قطاری او کار کنه میتونن ما اول اومدم کاری او را دیدم که ما گفتم که ما قطاری کار کنه میتونم نکی هوزی ما امو ستاتوسی ایودا ما زور شدگیم ما ایودا پیش رفتگیم ماشاءالله این بهترین اما بگذاریم به همون سوالی که باز همون پلی که میخوایی قدر سرمایه گذاری کنی رئیس جمهوری آینده تاجیکستان همون پل را از کجا میاری خیلی من برات یک مثال زدم سرمایه گذاری از دیگر کشورها سرمایه گذاری را دعوت میکنی دعوت میکنیم مخ بیزنسمن هم اینا مثال یک نفر یک خارجی اومد در تاجیکستان چی پیشنهادش میکنی همچنین جمهور چیکار باید کنه در چی وقتی که مثلا اول گوش برادر عزیز شما گفتی که مثلا ما در به خاطر کتابخانه معارف در اینجا سرمایه گذاری میکنیم اینا چیزایی که هستن که شاید که همون سرمایه گذارانی که از دیگه کشورها میان در این چیزا سرمایه گذاری نکنن یعنی این برای اونو جالب نباشه بگن که خی این برای یک ساختن یک ملت از به خاطر پیشرفت یک ملت اونو میخوان که فایده برن بله باید پول بیارن اما فایده برن همون مردم چی پیشنهاد میکنی خی اینا که ساری که ما داریم اینا سنگای قیمتی که شما گفتین که تکرارا همه مردم ما میگن آیا شما یگون برنامه‌ریزی برای مثلا خارج کردن گاز پیدا کردن بنزین پیدا کردن مثلا نفت در کشور دارین بله گفتم که ما داریم نفت گاز خودمون داریم میکوه میبروریم سرمایه گذار میوه میکوه میبروره فایده شانی او میبینن مردمی تاجیکستان میبینن ما همه این چیزا اما وقتی که برنامه‌ریزی کردی همه طرفا را فکر میکنی ولی اكو ما ناو بگیم در سیاست چوجاییم چوجه چه این همه خیلی
ҳар одам сиёсати худша дорад. Ман не судшон мекунам, не тирмашон мекунам. Исправительни калона пускай одам корша кардан бигира, мисол ҷуврони каги худша биспора. хисоротша дар чиз ҷавоб бига, дар гуноҳи худаш ҷавоб бига. Ин ёра мекушишон, ёра мепарон, ё айёи чи нест. Чи дар сол дур рафти бародар. дур намерам. Ман якум гуфтам, аввали кори ман айбайн бурдани коррупсия. Хеле аз байн мебар. Инами коррупсияро бигзор ки инаш гузоштанад раис ҷумҳур ва ягона барномаи аввали хират ҳамин буд аст ки коррупсияро аз байн бурдан. Инами коррупсияро хеле аз байн мебара. Хай гуфтӣ метимаш дар суд. Ҳамун судяҳо худшу коррупсионер бошанд ки охир ҳамаям ёра ман ҳамин тоза мекунам. Аялав ёра тоза мекунӣ. Вақте ки ҳамин боло ки худаш ки надиздид, гуфти ҳамун гапҳо худаш ки коррупсионер ки нестай. Оли ёд гирифтестем. Иншалло ки мумкин дар ояндаҳо бо барномаомона бо дигар хел кунем, бо рӯшантар, бо равшантар мисол мардумро бифаҳмонем ки мисол мо метонем. Чӣ ба не? Мо метонем. Мо ҳама кора метонем иншалло. Мардуми Тоҷикистон мардуми начандон бесавод нестанд. Мардуми мо ҳамаи ба коргаранд, ҳамаи чиза ҳастанд. Мардуми мо хубан, беҳтаринанд. Мо мардуми доно дорем. Мехорашон давлатшон ободшон. бародаро аз раис ҷумҳури ояндаи кишвар ягон суол дорен? дар хоҳиш мекунем ки дар комментариҳорам бинависин агар суол дошта бошен. Хуб, ман аз тарафи худам ҳамун суолҳое ки шояд шумо мехостен ки бипурсен, ҳамун суолҳоро пурсидам ва аз шумо хоҳиш мекунам ки яъне ҳамеша таъкид мекунам дар бораи ин чиз. эҷодиёта кор бигирен, эҷодӣ бошен. ҳамин пайдо шудани суолам вобастагӣ аз ҳамун эҷодиёт, аз ҳамун фантазияи дохилии шумо дорад. бовар кунен, вақте ки мардуми мо мушкилаш имрӯз дар чи аст ки суола пайдо карда наметавонад. ҷавобшо шояд дошта боша, аммо суола пайдо кунен. хоҳиш мекунам аз шумо нафароне ки дар ин ҷо нишаста телефонҳо дар даст ҳамита нигаҳ дорен, комментария навиштаистен. хоҳиш мекунам 30 сол одиночни камера да бишнонана, дафтар, ручкаву қалам ай дастат бигиранд, чира медонӣ? як бародар мехоҳад ки як бародар навиштааст ки мехоҳад ки метро боша. метроро чӣ хел соз мекунӣ ва ин хоҳиш мекунам ба назар бигиред ҷумҳури оянда ки метро дар ҷои худмон сохтанаш хеле мушкила. Амира ба назар гирифтан дар кор ки дар ҷои мо зуд об пайдо мешавад, об мезояд. Бале, заминои асаточни дорем, ҷада беҳад мушкила эҳсос карданаш. Не ки мо мисли як давлата дида будем, ё ки тарафҳои чӣ буд, Америка, берун қати дар тори раҳи мошин баландиш 3 метр 4 метр где-то баландай ам хеле соз мекунӣ. Фақат мост қати мерава, якта релс дорад дар мобайнаш. метрои арам хеле соз мекунӣ ки ай шаҳрира, шаҳри Душанбера мисол Тоҷикистона аз баландӣ тамошо карда бирава. ин чизоша мо ҳали медонем, дидагием иншалло. тамом. Не биё бигзор. Ман яъне ки қонеъ нашудам дар ҷавоби шумо. ин бародари мо як шаҳрванди Тоҷикистон. бародари азизи гиромӣ, мо дар инҷа масалан ман миллат ҳастам, ин бародар раис ҷумҳур, мо дар инҷа кӯшиш дорем ки барои мардум нишон бидем ки чӣ тавр бояд аз чӣ чиз бояд инсон таваққӯъ дошта боша аз раис ҷумҳур ва чӣ хел масалан суол ҷавоб бикунад бо раис ҷумҳури худ, бига ки ин кора мехоҳем, ин кора бикунен. миллат, яъне миллат, ман худам дар ҷои миллатам, ин бародари азиз дар ҷои яъне Раҳмонов мурдагия гуру чувуш кагем, ин бародара раис ҷумҳур мундагем ҳозир. яъне мо баъзе мардум фикр накунанд ки мо иҷа девна шудем. Не, мо иҷа кӯшиш дорем ки бифаҳмем ки чӣ чизҳо метавонад дар оянда бораи мо шумо дар кор шавад ва мо битонем ки кадрсозӣ бикунем. мо беҳтарин кадрҳо метонем дошта бошем. муҳим нест ки як нафаре ки 24 соат баромад мекунад ӯ президент бошад. Не, муҳими аст ки кадрҳо бошанд дар ӯ дохил, кадрҳо омода шаванд, мардум омода шавад ки мардум вақте ки раис ҷумҳур шиш бигӯяд ки ин чиза ман талаб дорам. аммо ман раис ҷумҳури оянда, ман ростӣ дар ин ҷавоби шумо қадар қонеъ нашудам. ҳамин метрое ки ин бародар мехоҳад, ӯ мехоҳад 100%, яъне 55% мардум овоз дод ки дар Душанбе бояд метро карда шавад. дар Душанбе аз 3 метр зиёд бикани об пайдо мешавад. дар ҳамин ҳолат чӣ хел барои мардум метро соз менӣ? мешава када дар ӯ овохи насосо мемонӣ, дар ҳар як стансияи ӯ насос мемонӣ ки ова качат кунад. бояд дар Душанбе абсолютно қувваи смет хомӯш карда нашава. Не тобистон, не зимистон.
ва пас намешавад, но хай ҳаста насос мемонӣ, ҳастанд бо чизои худша дора функсияе ки изошишат мекунанд, мисол ай ов, ай заминҷунбиш, ай тамоми чиз, ура ба назар мегирӣ месозӣ, фарқ надорад дар центри Душанбе мисол. хуб, як пешниҳоди дигар барои шумо Раиси ҷумҳурии оянда. Шояд ки мардум ба ин назар бошанд ки бишавад ки дар дигар кишварҳо мешавад дид ки пояҳои калон мемонанд, дар боло метро соз мекунанд, шишагӣ Ман мисол. ҳози ҳамура гуфтам. ҳамура чӣ хел масалан чӣ тавр метавонӣ ки ҳамира барномасозӣ кунӣ? Шояд ки дар оҷа шиша дар кор шава, дар оҷа чизҳое дар кор мешаванд ки бояд ки ира хуб барои ба бод ҳавои мо ки заминҷунбиш мешава, ичзорам ба назар гирифта накунед. Яъне мо наметавонем бигӯем ки ҳозир метро соз мекунем, ҳам хел созиш мекунем. Не, яъне ҳама чизро шумо ба назар бигиред, хоҳиш мекунем ҷавоб додем. Инженери соҳаи худша дора, ҳар кор инженери соҳаи худша дора. ҳозир ҳастанд фирмоҳо, ҳамун фирмоҳо ба кала мегиранд. Фирмоҳо уҷада чӣ корӣ мешава, ҷои корӣ мешава, мардума ба кор мегирӣ. Ӯ фирма меояд мегирад, коргар уҷа сварщик дар кор мешавад, ҳамаи чиз дар кор мешавад, мардум кор мекунанд. Одами мисол ки пуррай одаме ки ҳар кас маълим шида наметавонад, ҳар кас дар завод мисол кор карда наметавонад. ҳаст одаме ки ӯ касабаш мисол як арматурщикай, мисол ҳар чиз хеле строичкай медорад кор мекунад. Ҷои корӣ вақте ки фирма ки омад, ӯ ай худаш одам ҳеҷ вақт ай давлати дига намеёра. Вақте ки биёра, ӯ фирма суми калон метада у одам двойной метада. Қувваи корӣ арзон худаш Тоҷикистон худаш дора, мегиранд, кор кардан мегиранд. Дар хидмат оилаки боз як дар ин бораи метро суола тамом мекунем. Бародарое ки дар инҷа ҳастен, тамошо дорен, мо барои ояндаи шумо, барои ояндаи фарзандаи шумо дар инҷа суҳбат дорем. Инҷа мо Раҳмонов Гуру Чӯка агем, як бародари дигар раис ҷумҳур мундагем ва аз ин мардум суол ҷавоб карда истааст. Як бародар дар инҷа суол, яъне чанд суоле дар инҷа омад дар комментариҳо ки мехоҳанд ки хатти форсӣ шава, ҳамин хатти мо форсӣ шава. Ва ман як чизи дигара таъкид кунам ки шумо ба назар бигиред ки 95% мардуми мо форсӣ хонда наметавонад. Дар ин ҳолат шумо чӣ хел метавонед хатти мардума форсӣ кунед? Аз мактабо сар мекунем. Мо дар мактаб алифбои ниёгон мехондем. Мо мехондем, ҳамаи хатти форсиро мехондем. Баъд як муддат хондем, дигар аз байн рафт. Дигар намонданд. Аз мактаб сар мекунем ки бихонанд. Бояд одам чанд лавза медонад, одам я 3-4 лавза медонад. Мехонанд. Форсӣ ҳамаи чизи худмон дар форсӣ, дар хаттои форсӣ аст. ҳозир ҳамин китобое ки мисол олимои мо мисол пештар баровардагианд, ҳамаи он дар хаттои форсӣ аст. Эрон аби тараққиётиш чӣ хел пешрафтагия. Як давлате ки Америкаро гапзанӣ намемонад. Мебурояд ба лубои давлат мебурояд гап мезанад. Дар моҳораи худша дорад, дар чӣ берун аз замин маҳораи худша кард. Ҳамаи чизи худша дорад. Эрон як давлати пешрафтае. Чӣ ба мо хатти форсӣ? Мо форсзабонем, мо хатти форсӣ